aho duhuriza hamwe inzego zitandukanye n'imitwe ya gisirikare, dore ko nubwo mubona twambara umwambaro uteye kimwe, araho ushobora gusanga abasirikare bamaze umwaka umwe ibiri badahura na bagenzi babo kuko dukorera ahantu henshi hatandukanye. Ingabo, polisi, SG, warib na RIB ayoboye, ku banyarwanda nta gihe na kimwe muzagira ikibazo cy'umutekano kuko dufatanyiriza hamwe muri bikorwa bya buri munsi. Reka dukora amasomo menshi twakuye aha ngaha. Inshuti z'ingabo z'u Rwanda, umunsi mwiza wo kwibohora. Nyakubahwa Minisitiri w'Ingabo, uyu munsi tunejejwe no kwifatanya namwe mu muhango wo gusoza irushanwa ry'igikombe ryo kwibohora mu ngabo z'u Rwanda, aribyo twise the Rwanda Defense Force Liberation Cup Tournament. Byatangiye rero kuwa 16 Mata mu mwaka wa 2026. Iri rushanwa rifite inkomoko mu mateka y'umurage wo kwibohora tubohora igihugu cyacu. Byatangijwe mu mwaka w'1993 na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, icyo gihe wari umugaba w'ingabo za The Rwandan Patriotic Army. Yatangijwe amarushanwa nk'aya ayatangiriza ku Gicumbi cy'intwari cyo ku Murindi. Yaragamije rero kwimakaza ubumwe, ubwitange n'indangagaciro zaranze urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Ubusanzwe ni igikorwa ngarukamwaka. Aya marushanwa ubundi yajyaga aba itariki 3 z'ukwa karindwi cyangwa Nyakanga, dusoza imirimo by'umwihariko iriya dufatanya n'abaturage aribyo twita Citizen Outreach Program. Ariko kuri uyu mwaka murabona ko byahuriranye neza n'itariki 4 Nyakanga, ari nayo ubundi yagumye ko ari itariki tugenderaho kuri karandiriye. Mu bikorwa rero bitandukanye by'inzego z'umutekano bafatanye n'abaturage, aribyo twita Citizen Outreach Program, imihango yagiye ibera hirya no hino, ndetse benshi muri mwe muri aha ngaha twari turi kumwe mu mpande zose z'igihugu cyacu, kubera yuko abo bose dufatanya kubungabunga umutekano bahakoreye ibikorwa bitandukanye. Iri rushanwa rero ryashyizweho mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora, gukomeza kwimakaza ubumwe, ubuvandimwe, aribyo twita comradeship, aho duhuriza hamwe inzego zitandukanye n'imitwe ya gisirikare, dore ko nubwo mubona twambara umwambaro uteye kimwe, hari aho ushobora gusanga abasirikare bamaze umwaka umwe ibiri badahura na bagenzi babo kuko dukorera ahantu henshi hatandukanye. Igihe rero n'iki kibaye cyo kugira ngo duhurire hamwe, abantu bongere basabane, baramukanye, ndetse n'ibyishimo byacu dusaburireho abaturage bakunda ingabo z'u Rwanda nk'uko bigenda bigaragara hano uyu munsi. Turagira ngo rero by'umwihariko dushimire ikipe ya mbere ariyo The Republican Guard, ngira ngo iki gikombe ubwo mu kabati iki ngiki ntabwo kigaruka ukundi ubwo cyagiye. Tunashimire rero n'andi makipe yose yashoboye guhigana na Republican Guard, tubabwira tutubutaha byagombye kuba ari mwebwe. Dushimira abasifuzi, dushimira abaganga, dushimira inshuti zacu z'itangazamakuru zikunze gukangurira abaturage imikino nk'iyi, ndetse dushimira n'abafana bakunda izi kipe z'ingabo mu mitwe itandukanye. Aya marushanwa rero dukuramo inyigisho nyinshi zidufasha gusoza neza no kusa ikivi cy'imirimo tuba twahawe haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga.
ni amarushanwa adufasha kubaka intekerezo z'ingabo zacu, yaba mu mubiri no mu bitekerezo, ndetse bikanadufasha no gusabana n'abo baturage nk'uko twagiye tubigaragaza hirya no hino. Ndagira ngo nanone nshimire by'umwihariko abantu mwese muri aha ngaha, ngira ngo mbabwire ngo ubufatanye bw'inzego z'umutekano, ingabo, polisi, SG wa RIB na RIB ayoboye, SG na SS n'abayoboye, ku banyarwanda nta gihe na kimwe muzagira ikibazo cy'umutekano kuko dufatanyiriza hamwe muri bikorwa bya buri munsi. Mu gusoza rero, reka dukure amasomo menshi twakuye aha ngaha kudufasha kubaka amarushanwa y'ubutaha, dore ko atari kera n'umwaka utaha. Muhiganwe bikwiye kandi muhiganwa neza kugira ngo tubone benshi batsinda. Ndagira ngo mbashimire by'umwihariko, ngira ngo nongere kubifuriza kugira umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 32. Ngira ngo nanone mfate uyu mwanya ntumire umushyitsi mukuru nyakubahwa minisitiri wacu w'ingabo kuza kugira ubutumwa abagezeho. Murakoze cyane. Damuke TV.